Wena bafowethu sanibona njani na bathu sabusabani kani wena sitohlelo lenyuwane kaMoja Love Channel 157 kuthiwa protection fee. Lapho khona abantu bakhala khona bathi hey safa kubhadala i-protection fee na yonke indzawo kufaka ekhathi kongodini Matsulu Babathoni Ligazi Pinare lapho sikhona khona namuhla ePinare nakhala Mr Lomuhle wase MP bambita Bongane Letswele lapho sitobe sikhona naye athi hey ngadzina kubhadala i-protection fees ngala kugcina sesiyafuna ukuthi ibhakela sakufuna ukuthi ibhakela so kaMoja Love Channel 157 lapho khona siphethe maroto onke aphelele ma-ghost ni athi nje kube njalo madzwayitswayi washo X athi hey abangene bahlokole phela kale mali leyo abayibhadali ngema-transfer bathi bahamba bayilandzele bafike bahambe bayilandza bayikhupha kulabantu so lamadzwayitswayi ngilafika khona into njani ahlole khona lapho bathole khona umuntu asayilandza leyo mali so thina sikulethela bonke labantu labo siba-expose channel 157 Moja Love bona khona inamba lapha escreenini lapho khona usibhalela khona usifonela futhi usho ukuthi ngicela nisideni naba bakhona ukhumbule bakhona la ukuthi basebenza so lapho bhatala 10% eMpumalanga so bathini bathi hey futhi siyacela lelo hlelo selikhona kaMoja Love Channel 157 usabusabani kani wena ningakhohlwa kunangoma lethi protection fee ikhishwa kuMr usabusabani wena onke ama platform iyatholakala uvele uthi usabusabani wena so protection fee ikhona iyatholakala imnandi sabani kani wena kanko sembe